Musesia mwendwa endi ni twasioke vyatu nengelelie madhangu kana mavwala mendini wa madhangu nkwete dhangu ya The Standard ne dhangu ya The Daily Nation tusisia udhiuwe dhangu ya The Standard wandikitwe Big Economy Lie na endi ni mwavu makona netie na uvaluku wa kwati wandi ya Kenya. Mwavu ange mei dhangu ni mwavu makona netie Minister wa Uiti na umewa mwenendi Adan Duale na mauvaluku ala mendeni wa mvango wa Uiti wa sha mavu wange me dhanguni yini mavu makoneti kisomo na indi ni kukonondo kwithiwa we musiai kana we munene wa skulu indi kisomo nacho undu kiende na kwithiwa kibaluka baadhi ya Kenya na kwete ukuno kwi amaniwa kwi asiai na pia kwi anene masukulu tusise na yo dhangu ya The Daily Nation. Udiwe dhangu ye wandikitwe Raila fights to rescue Sakaja na indi asuni mwavu makonete Governor Sakaja kwithiwa indi aende kubangiwa mubango wa kungudhulwa. Mwavu wangi me dhangu ni mwavu makonete magavana kwithiwa malianile na ila procurement ya President William Ruto na indi mwavu wangi me dhangu ni mwavu makonete kau kana ila uvungulu wa muwa wende kuya kauntini ya Narok na kauntini ya Nakuru na Numba ikabebwa. Na usote kambililia oidhangu ye ya The Daily Nation page number 2 yinenganite mauvo indi mitandao kana undu andu medhito indi kana TikTok yidhito inenga Kenya kana artist mande ya Kenya new features na indi yetuka kana ona yo new features indi ma artist amoma yedhitwe makibwa ni mutandao wa TikTok. Mavu wangi moidhanguni yu ya keli ni mavu makonetie lawyers indi kwithiwa maendie kunena nisia kindukiki tuwa cybercrime bill over vague religion clause na indi kuituka kana wena religion clause imwe idhitwe ite clear kanete kuele kana indi maloya ni maendie kukuni kila bill isu nikenda withiendi na binia andu amwe kana manengane uwelesio wasindisi kuitwa cults kana extremes sia religion si thitwe yikata kana kila miyao ya sasia cult kana uthaithiumwe ni wathiote na miyao kana ni watiye miyao. Idhangu ni ya katatu naona maundu makonetio mitandao kana mtandao wa AI na indi wona netio mundu mukwa kuitwa Liz Muthoni undu mtandao withitwe wimutethe sia muno ndeni wa udhukumi wake na indi asa na upload ya visa wangwa na indi akasia ti lasima sitawata ila sitawa ila sindusi kia wangwa ila sikutewa with ya ti lasima au nyengua eke kethani ngua ya blue au nyengie kie ya red au nyengie eke ya black with la mutandao suwa AI wikuna maundu asu kwa laisi kwake na kumutethesia na indi yo mundu ngiu kwasia atumia mutandao usuwa AI kudevelop kana kukwata concept ya shoot yake balo kuthi alikuwa kwa AI indi akamana akasabia background ya kulo kuthi kushuti na onge asa kana atumia chat GPT pia kumutethesia wiani wake akodia kilo kwenda indi chat GPT ikamutethesia nokethi lande ustrain muno kutinda akesuania mutandao wa AI numutethetie kana nutethetie amwika muno ndini wa mawia moma kila muthena. Idhangu ni ya kana endi naone mwavu makanetie mundu Raila Odinga kwithiwa aende na kukitia impeachment kana mundu Sakaja ndaka impeachwe na endi kuitwika kana Raila ni wendete malaana wa katano na wa kwambililia kwenda kunena na county assembly leadership nikenda withie ni maele wakana ni hold mundu Sakaja ndaka ambe kuimpeachwa na indi asa umundi pia no kuthi kunena nyanamo nikenda mustop kumuimpeach kana kumungudhula mundu Sakaja kuituka kana already ma MCA 87 ni maminite kunenga kana kusign nikenda masukume auster motion esu kana mundu Sakaja atone kungudhulwa nundu wa kwithiwa bamukonanetie na mapetio ninguthangia tobia mapetio nimeba ala mundu Sakaja withitwe aili kana akona netwe na mo last week kuituka kana signatures kana sia 70 na oyu ni wikie 87 sia kumubetanga na ndi kuituka minimum number kana number ila nini ya ma MCA matona ku impeach ni under 41
na indi andu 41 matata kana mamina kuhususia indi sai isu withilani la isi ku impeach mundu Sakaja na indi Raila Odinga pamwe na andu angi kana kibeti chake na national chairperson mundu Gladys Wanga na kate watongo angi indi ni maendie kana ni maende na kumwendoso mundu Sakaja na indi na kuyameliana na kungudhulo kwake. Idhanguni ya katano ni magoma konete mundu kuitwa Barchok na indi etuika kana niwe toiye kwa EACC aikonanwa na evitio ya kwitha bena 2.6 million wa evitwe ni contractor miaka ina mivitu na indi akonanwa na ulusani na indi na uwesia ukwatwa ona kutuika indi eteteye kana SCA muno kwisa ukwatwa nundu ni mukonani na evitio ye na yethangu ni ya thanthatu mauvo alamevo ni mauvo makonetie indi magavana kwitha maidify kana maileana na mubango wa e-procurement ulawetwe ni President William Ruto na indi masaka na moma yimbanite kosa alama takitali ma universal healthcare ni kwithiwa meenda mambe unengwa mbese ile inenganitwe kwisilikali sia mutiyuko nikenda imatonyethie kwitha mayosa UHC medics kana matakitali ya suma universal healthcare ni maisi indi pia mutandao wa e-procurement kumena wa wetiwe nete to mailana na wonundu nimeona wibalucha maudhukumi amwe ma county na indi ila makomani ya mthanani wa iyo maisi maikwenda e-procurement na maso kaingi maasa matanengetwe ilo vyisisi sia kuosa matakitali asuma universal healthcare kindu kiuko ni maliana na cho idhanguni ya muonza ni maovo makonetie kisomo na indi bawetetwe ngewaya amanyibwa kwithiwa matumiwe musikuitwa kana amanyibwa alamaenda day kana ma day school ni mameoneka muno indi mayenuka muno nundu wa kwithiwa baimbesa cia capitation inesobi kama skulu ni na amanyibwa ni maende muno na kungangana na kisomo kwina Kenya Secondary School Heads kana kesha measia ni makunikite muno nundu wa kwithiwa matena capitation pia maskulu ni na indi mekulia silikali ilikilile. However on a boarding schools tisio itietwe netina ma principal na maende na kutuma amaniwa skulu na indi ange maka set deadline ya asiai kwitha mai clear fees sia fees ya amaniwa by wakatatu nikenda sia nasio ikese kutumwa sukulu na indi pia mundu kuitwa Moses Andurima unani kupet deputy secretary kana last term masukulu mabingi wetene ni kwithiwa baina financial constraints kana baina mathina ma ilovia na indi asaki chaendeya ona ama principles no matone indi pia kuamua kuvinga isukulu ingi tene na indi kiu kiitwika ukuno kwe asiai na pia kwe amanyiwa alama etele mutiani. Olithangu ni yuya muonza ni mwovu makonete Minister Adan Duale na indi kuitwika kana ona ni ituwa akuneto visa ainengane files ngili umwe yana yemwe na miongo nyanya sia facilities ila indi sithi wesi konanwa na ulosani kinandoni chasha na indi anenganete kula kwe DCI ainene ya kuya ainena ibindani yu kunenga nae files isu sia facilities isu si konanwa na ulosani washa indi kuituka kana files isu sumaniwe na investigation thorough investigation kwikwa na ende kwikitha kana facilities isu ni chaguo niko na nitwe na ulusani na ke DCI Director Mohamed Amin ni wathanie ende kwika pia thorough investigation nikenda aise kana we can confirm kana nitwe kwikithia kana nitwa kwata files isu kumasha na ende ase kana we will now take over kana ni moselela nikenda map date and the next steps ilame kwitha mayosa nikenda maikithia andu ala makonetwe na ulusa niusu wa kinando chasha ni moso wa matambi ala mailite idhanguni ya nana ni mwobo makonetie ODM na UDA measia kana nimeukwatana nikenda maete candidates ulokethiwa endi
kana a joint candidate ndini wa by election na indi kuituka kana itina wa ku appoint cabinet secretary wa energy na petroleum kana mauta indi ese kana mwanonsu ni watiwe utena mundu na ni wakuya ese kana wa chumwa President Ruto no natangasie kana ODM na UDA ni metikila nile ku backup kana indi kukwata mbau candidate umwe kuma kilioni mbunge cha Ugunja constituency nikenda indi oselele mwanosu ulawatiwe ni CS wa energy na petroleum na indi asia matuko miongwele ma September mwaka huu indi niwo UDA ekethiwa jina party nominations mavoasu no methile thanguni ya nana to mavoni su kana to thanguni yu ya nana pe na mavo ma President William Ruto indi mubango wa ku resolve Yara Swampland Raw ndi kutuka kana kuye Yara ndini wa swamp isu kuitwa ya Iyala na ndi aise kana swampisu ni andu mokie matwabo na mami twikithia like pandu ba kumanda ilovi of which tundu muthuku na ndi kutwikie asuma uma angine mokie na meka labuna mambia kukusanisia na andu ala matwite ku county ne ya Siaya indiwe no tangasie kana no ku convene meeting kana omba no nikenda aete bamwe atongo indeni wa silikali nene silikali ya Siaya yani county government ya Siaya na pia ekalima ku Siaya na investors kana ando aligned matuweba umaenda ise biashara nikenda moke no sungio wangu sanisio isu mvwasu medhangune ya nana tukila nilia idhangune ye 10 indi ne movo alama makuyenga likone sia county ya Nakuru na indi kutuka kana ando manga likwe sume ikala na wia muno nikutha nikwithitwe no vungulu wa muwo na indi kutuka kana uvungulu swa muwo umanite na ibina yemwe kutana na stima kana kwithitwe kisio kiu kitena stima ando inge nime ku complain makasa kana numba sio ni baby we numba inge sio ni sio mbwangi we ando amwe ni matemangi we makwa na inde kuituika kana yuko na fresh clashes kuyanga likone sia mwisho walami pena mundu me webu kuitwa Ayub Gatheru aise kana numba yake ya 3 bedrooms ni na baby we na inde ina baby we aendete umba nomwe wa peace meeting ela unomba netwe ni security agencies ngalikone sia TPS center na inde yasaka na anakuniwe simu ni kazini wake na inde wethia simu ni na modistabie kidogo kutoka kana numba yake ni yabyo na asante ni wa numba su kunena mabalua maitheka asaka na banena mabalua ma birth certificates masiana yake na documents inge siabata ile inabeye numba su asaka na andwa suma na bebise numba yake matambete kudi ni manaendie moya malondu make na mbuzi yake na inde asia we kindu kiu nikitumite ethiwa ena heartbreak nundu wa kwitha aspende yembesa mbingi muno kumanda sindu isu syake pena mundu mukongo kwitwa Eunice Nyawera na inde na onake asa kana numba yake ni na bibiwe na inde asa pia no nambita kutie numba akasemba nundu wa clashes kana attack ingese ba wetina ambio tia numba yake asembathi na inde yu okie ethila enumba ibibiwe na inde no ku appeal kana no kukolia security agencies si account ya Narok na ya Nakuru malikilele nikenda mamatungie muwo ula wailete Boniface Sururu na ke asia kana pia maundu asu no mana muketikiye na inde kulia andu kana security agencies pia isu ilikelele nandi kutuka kana una utabia kwithitwe kutena kana kwina blackout kwa miai ele mevetuku na inde maundu asu onde metwika kana maetetwe ni kwa stima onumurobo Nakuru County Commissioner ne unaise kana ni bethwa bena curfew ya kuma saa umwe mpaka saa 11:30 kuyanga likone sia TPS na mwisho wa lami mavwasu medhangune ye 10 Idhanguni ye 11 indi bena mavo makonete Rex Masai na ma security officers indi kwithiwe maputi alama atomeye ni maumililwe na wesa kwithia alama andikithitwe na mabuti asu kindu nikimanikie ula wekie u kana no maende na kumanda ula uwa Rex Masai idhanguni yube na wendekethio pena wendekethio kana a bill
ila yende na kukunekilwa nikenda tusiete state farms ila ni maundu na Kenya Airports Authority, maundu na KPA kana maundu ala makoneti nthi ya Kenya indi matwikithio commercial enterprises na indi kwituka kana andu simbisu siatwikithio commercial enterprises nisi kwete vaita kwindi ya Kenya na indi nisi andikitwe ba state corporations isu ila siutwika ni siu convertiwa itwiko commercial enterprise yambe nisu Kenya Airports Authority, ya keli Kenya Ports Authority, ya katatu Kenya Railways Corporation, ya kana Agricultural Development Corporation, ya katano Kenya Broadcasting Corporation kana KBC, National Cereals and Produce Board na National Housing Corporation na indibene ya Postal Corporation na National Mining Corporation kana maundu ma wenzi wa mabia. Tosisi idhanguni okay. Yeah, kumi na ile ni mundu ma opinion lakini tuise katuni kaithangu ya The Daily Nation page number 13. Isoletwe aume atatu aume asume onekata mene kuwa na yuni me kwathimwa. Mundu ya governors there aende na unena akathimwa. Usu ungina akasya impeachment flu is very aende na unena akathimwa. Na indungi usu akatatu akwete kitambaa kiandikitwe Nairobi. Okay. Wambe chake kiandikitwe Isiolo. Cha keli chandikitwe Kericho, cha katatu chandikitwe Nairobi na inde wakatatu adhimuete na akasya very very contagious. Okay, asona maundu ma impeachment na indi nitisi aswa tatu na utabia Isiolo, Kericho na Nairobi indi ni andu mesilitwe kana indi matata kungudulwa utongo ini water ma governor. Tusise na yethangu ya The Standard yandikitwe big economy lie na inde pia obao logo inge bonge wandikitwe putting up a show Duale DCI smile for cameras in graft 1 ende ni maundu makonetio o Duale kwithiwa indi anengani ila files ya angili ya na ngili emwe ya na yemwe miongo nana anengeleanilia files sia masibitali kana facilities ila after uchunguzi siithiwe indi ikonetwe no lusani wa SHA oithanguni ye pia Rona, it is tough time being a parent or a school head ni maundu makonete kisomo nundu akwithiwa amanyigwa miasa mutiani ni wukite asei siana ni siakuwa na ma principal message siana yekala sukulu bate mbesa na maende yako matuma na ende kuituka kana principals ange kana head of schools ende bidi me musei oyo ka sukulu aibe mbesa sionde ngenda siana ikeso tumwa musi thangu ya keli no movwasu ni nakwelesa mamundu Aden Duale na ende asia ni wathingilila kana mbesa sia alama iba koti kana taxpayers money ni tumikite kana ni suyitwe muno nthini wa mutalatala kana mubango wa uiti wa SHA na inde asia kana ona yasia ndanesa kunengane quantify ndanesa kunengane yani utalo wa ilovila siaite nthini wa ulusanusu wa SHA na inde pia asia kana health experts na providers measia kana ndethi tu aithuku mundu bailite na ende no kuoneka to kwenda kwibetanga ndeni wa scandal ino ya uiti kana ulusani wa SHA team theory said the CS needs to be methodical kana kundwa ethiwe ena muvangilio wa uthukumi wake na ende ayase ayewa individuals kana andwana makwati kana ndini wa ulusani wa SHA mailete kusembwa munombe kotini na ende mbesa na makuiko ni mekwendea kuya mbesa mo ene mabika kotini mambe ithangu no yu ya keli au ni movo makonetie o Duale yandikitwe he must go na indi Kenya moja movement leaders anatongo ima Kenya moja indi ni madhanie kusukumia mundu Aden Duale abetangwe kibilani chake nundu akwithwa iko na corruption matongwe ni Edwin Sifuna ulani Nairobi senator legislators kana ma ayumbe ni maise kana corruption ni tumite ende SHA kana muvea wa oiti whether we mwo kana uto udukuma undu andu kana bailete kwithukuma ai mainene akuenga likonesia kiliombunge chafu nyula wa chumwa atongo Yesu ni matangasie kutebo impeachment motion kana ni mabangi ende kumebetanga mundu Duale parliament ya resume next week na indi pia
naisi kana meteta kana Aden Duale ni waise moral authority kwithiwa kana maundu ana kwika mayu mwitikilia kwithiwa aende kuthukuma nthini wa Ministry of Health na indi pia Sifuna ni wendeye kwasya kana Kenya moja ni kwitha immobilize ayumbe across the political divide kana ilio maundu ni maki uteti nikenda makwate mbau motion isu ya kumubetanga Duale MPs asuni gathoni wa Mushomba wa Kuya Githunguri MP Kaleba Misi wa Saboti Babu Owino ulani wa Embakasi Barongo Obadia wa Bomashoge na Oundo Mudeyo wa Funyula wa Mushomba aisye kana akenya ni makundikite muno nundu olusa nusu uwende nthini wa shana as we cannot sit back kana mai kala nthi melo ele mbesa cia enenthi ya manao masibitali maende kwitha matena matalwa na mashine cia ila cia kwitha itethecia awau na pia mai kala nthi macia isi awau maibinika mayase kana Duale must carry his own cross kana akue ngela nyola yake na kwikithia kana uthukumi wake ni wa ila ende movo asume boka Kakamega senator na senate majority whip mundu boni ya Lwale ni separately no kulile President William Ruto amobute Duale na ke SHA Chief Executive Officer mundu Dr. Masi Mwangangi pia ni waise abutwe na pia SHA Board Chairperson mundu Abdi Mohamed mundu Kakamega senator Aisha ndo asema butwe ithangu ni ya katatu ni mabo makonetie female aviators naende kuituka kana bote na tenangini nesi kana atwai mandeke kana pilots ili nimo kana manesi kieto au meme oka naende umunde bena school kuitwa Moi Forces Lanet ni katika tiwa public girls schools ilainde siku nengane course ya aviation unguwa kisomo kiki kitwa cha CBE kana competency based education na ende kuituka kana course yesu ni attract ye etu miongwena kila mundu ainenea useo wa kwithia atoite ndeke na ende ndwa kunitwe visa ya kamwili tuke kuitwa Lilian Wangui na ketuka ni aspiring pilot kuma Moi Forces Academy Lanet na ende eonanwa under instruction ya captain kuitwa Kennedy Kavo ku ya Wilson Airport na ende ni last week na matuko 31 mamwai obetiyo omwakane oyo na ende bena pia aspiring pilot okuitwa Neema Ibrahim yasekana ilandeke yo kilileu kelane lama ikisebeni we en excitement mikana ni wataniwe nundu su na ende asela was atania ila wasisye ndi the land ye ungu wake tamana ni kumana kana skulu su ala net no kuofa courses sia aviation ndini wa kana ungu wake somo cha CBE Edhangu ye page number 4 ya The Standard no movo makonetie kisomo pia naende kuituka kana nibanengani itwe maskulu kibathukanio kuituka kana January na May education CS ni wanenganie a warning kwa skulu against kana kwithia maskulu amane maiba ilovia imasiute kana sitwa extra charges na inde pia the National Parents Association kana ngwatanio ya Asia ndi yonde manaise kana institutions isu kana institutions siende na kudemand extra charges na inde kana illegal fees na inde panenganetwe skulu mwe okwitwa Ngaru Girls measia amaniwa ni mana kuiwe kuma skulu mabungwa skulu wa katatu nundu wa kuthabena na demand sia development kana pembese inende ka sia development na ingisi kuitwa teacher motivation funds ila iteki twendeni wa fee structure kuituka kana asiai ni maandamanie mailiana na kiuma ikula ni kembesi isu iteki twendeni wa fee structure na ndi kuituka kana pia na skulu ngi ukuitwa Muvuti ABC Girls kuituka kana pia head of kana munene wa head teacher ni wa betania na alimu kidogo nundu wa kwithiwa mayitania mbesa sikwitwa cia tuition na development fee
na indi asime aseka na mbese isu pia ye kitwe ndini wa fee structure na sia illegal na indi kuituka kana amani wasu nini si babuitira ni tunatanga sititika sia ela mabike school kuituka kana maimi nata musu wa babuitira maye kite mutia ndo akutha maye bete tuition free na mbese isu kitwa sia development free ono principal wa school su lokotwa an mainge ni waleile kunena na andiki mama uvo pena Silas Obuhasa ulani National Parents Association chairman no tulile mutu silikale nundu wa kwethiwa ete uthukuma kana implementation ya proper framework kana kunenga na framework ya undu fees walite kwethiwa wa sukulu na kulekelelia anene mama sukulu kwethiwa maibinia asiai through unlawful charges mobwasu meithanguni ya kana na pia masongete ngina ithanguni ya katano no movo makonetie kisomo nondo head of schools mekweta pia onamo tabini ni asi kwitha mate kwiba fees ithanguni ya thandatu kuona mauvo o masio o kidogo na moni makonetie pia ndebisia universities Ministry of Education nina nenga ni directive effective kuma mnani wa iyo then wa public universities see the way yitumia the revised framework ya kwiba fees nende kuituka kana ni mo langile ituwa lakila mmanewa okureport first year either akiba slightly above 5,000 no lo kwiba mbesa mbinge pyu eba 75,000 per semester. Beatrice Inyangai CIA last week kana chungma kibetu more than 30,000 students amanewa more than 30,000 ni mana jone university ya Moi ya Kisii ya Maseno Kibabii na pia Meru universities na ende metuka kana manaibie fees yo wa oyu chula wa bautenange tukilanilie na tunana mbodhi ithanguni ya Monza ithangu ya thandatu pana maovo makunete alobi kana group imwe ile threaten ya DPP na kumubetanga wiani wake nundu akwithwa maimu konania na pia munduma kwitha ena corrupt officers maise na corrupt officers na nime mubetanga kana ni mamu threaten ye kumubetanga kethande betanga the corrupt officers. Number 7 ni mundu makonete ubindu kuwanzebe na inde wetu kana aimi ku ye Coastal Kenya ni maende na kukitana kana kukundika muno nundu wa global warming ila measia ni yetete kuambata kwa madhoa ndini wa mabiasala mona pia ibiasala iende neza kana pena shrinking markets ona kwithia maende pio na kuthingilila conservation kana kusuvia mawithi luluko nimeukulia silikali ima support kana makwate mbau nikenda ma maintain mabiasala sumo nende kuituka kana obyobuku yani wongelekete na 1.7 degrees Celsius na ende ituka kana ni watu wanako kubika 35 degrees Celsius na ende osuno obyobu mwinge na ende kuituka kana midudu mtiseni midudu kana ni meta butterflies butterflies you onasoni siende na ukunika no byobusu wende kuya ngalikoni sia Coastal Kenya mabwasi maithanguni ya Monza ithanguni ya nyanya ni mavo makonetie Nairobi MCA says kana ma MCA makuya ilobi miasia Governor Sakaja mekana memukonania na 20 charges kana mavitio miongwele nikenda mamubetange according to ward representative miasia maundo miongwele alama wasia Sakaja abetangwe nundu akwithiwa ndekwika lakini byala key charges kindu chambe ulusani kindu chake ile misuse of public funds kana utumi muthuku wa mbesa cia mwene nthi na indi pia tuka kanena misconduct na pia chaka tano kana etwika ndana deliver kana ndane anisia mawatho ma city residents kana ekali ma ilovi ala wathana ndene wa campaign cia 2022 movo asuma ku mubetanga gashagwa na makwani make mabitio make meithanguni ya nana ya The Standard ithanguni yake ndano movo makonete pia economy ya nthi ya Kenya movo asu meithanguni yu nayo twikilanilia pia ithanguni ye kumbi ni maboni na unengelelia mamundu kwitwa Barchok na indi twika kana ekonanwa na ebitio ya kwibwa
2.6 million na we mwene ni twaye ndini wa EACC ande akakunikile ondo ukukonanwa ne bito yo ya ulusani na inde pia nukwati wenda nesa kubikia kusa kwetetea ithangu ni ye 12 niko katunika ithangu ya The Standard nako kasoletwe mundu me wikite suti cia green satin ya yellow lakini mubuto ni wa green na pia kola ni cia green na inde akwete kunena akwete mic ku ya siaya yasa we will not allow theft that crippled NHIF to kill SHA kana tikila ungei ulawonzisie NHIF wonzie pia mubango wa SHA na inde anene tu na pia baambe be mundu kuwite kandikete ka briefcase yandikitwe Mafia House aendete Nairobi na bote akwete Nairobi akwete kakunila kena mbesa ngalikwe mu akwete Mafia House ngalikwe swingi akwete kakunila kena mbesa na eone kaendete ngalikone sia Nairobi na bote be kakitekea sia we got our very own ama namna gani my friends okay kakite kauka thekete kaendete ngalikosia kona kasia we've got our very own ama namna gani my friends okay asuna mundu makonetia OET ulusani ula wende ndeni wa mubango wa OET wa SHA naende musese mwendo usuni wo muthia wa kunikili wa mathangu va Mutongo TV na unengelelia mavonde ni wethangu ya The Standard ne thangu ya The Daily Nation tondungu ya musese mwendo no usio indi ukoso mathangu wa eli okwo kuve kana wine binda wisome mauvo kwa ulikundikendo mane undundi ya Kenya iendete twisaile na ndateka muonza omunde tiithiwa na mweni nundu waitumisie itathukika indi tikethiwa na kebindane yukite na indi musaisa mwendwa ni kwende usaisa mutseo wa Ilungwila tukumbadisia va Mutongo TV mwendo ni wa saa muonza nitukwithia na thini wa vilingi wa mauvo kwa oyuti wanesa